bemosha bekhulana ingane bedayisa izidakamizwa benza yonke into engalungile le kunenyanga ezigcwalisa abantu la ezingalungile eziphethe imithi emibi esuka emazweni abo uma ngaba kunobulungiswa ke ukuthi lo mithi ilungile ukuthi yelaphe abake bahambe bawelapha endaweni yabo nalabo abadayisa ama-drugs uma ngaba ama-drugs akemthethweni bakadayiswe akahambe umuntu ayidayisa ngakubo leyo nala kulezi ndawo amakhampani kunamakhapani amaningi la udlela abantu bokufika namathende maningi abantu bokufika bagcwele labamosha sesisayofika sogoba siyasofika kuzona le ndawo akulungile abantu balokha kanje yingoba bebona isimo esenzekayo nathina sibaphathi bamabutho sibathijeli bamabutho ngeke sisivume yebo kona siyazi ukuthi sabala ikhana kodwa cha angeke sisivume lokhu sinikela ngathi asinagolide asinasiliva sinikela ngathi khona siyabonga kumdijeli wamabutho makukhona i-political party remember ukuthi i-march and march ayipheli njengenhlangano ye-march and march kunama-political party asebenzisana comrade, it's a morning. Uthembiso Luzwide umfowami usuke eGoli ngokusuka ngizonisupporta la eMpumalanga akusikokuqala ngifikayo yiye ngafika lana ngamacala amaningi njalo la eMpumalanga eSteve Jordan Municipality webhay truck bekade bekune truck lapha nebekade ihlafaza abantu ilimaza abantu amacala khona engalandela so sike sayibamba imashi yakhona icala laMlondi nje kwethu la bafowethu la gcina kuthina lagcina libanjwe abanye abantu futhi balihlaphaza balisali ake siyeke ke leyo njenga namhlanje sihlangane ngokuthi umphakathi wethu ukhathele seriously ukhathele ama foreigners so we are here to say no to the foreigners. They must leave our country, they must leave our shops, they must leave our community. Uba kumeya uyikhulume kahle mayethi iqhaza leli abazolibamba njengoba belibambile ngicela nibambisane naye ke bafowethu benimbekezelele nimnikeze njengoba besethe u7 days umsholozi ake nithi nje bafowethu it's a morning umsholozi ubaba umsholozi njengoba sithumile thina sizithuma izithunywa zakhe sizosebenzela nina sizothi sizomunye asizomunye nawe uyosizakala amandla awethu amandla awethu amandla amandla Waruna Power to the Danko Dakamizwa siyayinqoba sithi phansi ama-Nigerians adayisa ama-drugs phansi asiwasabi ama-Nigerians adayisa ama-drugs asiwasabi sithi down with ama-illegal immigrants down bantu base Malahleni si march and march on behalf of i-national march and march sithanda ukudlulisa ukubonga okukhulu maningi ama-march asazoba khona masiya kumhla ka-30 kuJune 2026 lapho sithini abahambe sicela ukunibonga ezi-march and march indlela eniyiphathe kahle ngayo as abantu baseMpumalanga kade siloko sitshelwa kuthiwa abantu be-march and march abakwazi ukuyiphatha yini le siyabonga kakhulu imphathi ngizonikeza back umphathi wohlelo ubaba oconvener osiconvenile kule march yanamhlanje ubaba uMloyi ukuthi asibongele siyabonga as national sizwile eJericho sizwile sithi namhlanje siyacela high discipline high moral zwile ikhwelo leJericho
siyabuya emalahleni. Ngicela nisizwe. Kunemthetho yezwe ebekiwe. Siyacela kwabazosi-applyela imarch elandelayo emalahleni ukuthi bafake iJericho as iroute esifuna ukudlula kuyona. Ngoba umama uMangobese uthe ngidlulise nje one message ukuthi anything ebreaker umthetho wase South Africa kahambisana ayikho kwi-application ye-March and March iJericho. Sizofika thina ezi-March and March senze i-application ezofaka iroute yeJericho as part of la esifuna ukungena khona. Umthetho asiwubambe, umthetho asiwugcine, sebenzisana namaphoyisa. High moral, High discipline. high discipline. High moral. Sanibonani. Ninjani? Ya, ngicela silalelane tu. Bengithanda ukubonga kakhulu ilanga namhlanje. Kakhulu ngibonga amazwi la abuya kumeya wethu wala emalahleni ubaba uNhlapha. Inkulumo yakhe ingijabulisa kakhulu ngoba si-March and March emalahleni yi-chairperson e-province. Khona indaba esosi khona ngimtshele yona ngoba masila kunezinto eziningi nama-question esibuza wona. Sihleli ne-immigration office, sahlala no-office kameya, sahlala no-home affairs. Yonke into sizolipotela ngagroup ngoba namhlanje amagroup sakhona adale kule mashi. Kuningi lokho sasikureport bese ukwenza emaqaleni singakwazi ukureport. Mangibonga kakhulu. Ngokucina ke bengicela wonke umuntu ala nama leaders we-March and March. Silide le march nalabantu ngendlela e-right. Bengicela ukuthi masuka la sikwela ngale ndlela besihamba ngayo. Thank you.